igo ubaya na isip din yung kapakasikin na so tono niya o na melody niya na hinamo si sipok tono o kandera na so okay.
yan. DXSO Radyo Pilipinas Marawi and Task Force Bangon Marawi present this plaque of recognition to Attorney Magulos Man Gandamara, City Mayor, Islamic City of Marawi, in grateful recognition and acknowledgement of his invaluable services rendered as guest of honor and speaker during the first Maranao Musicians Summit held at Marawi Resort Hotel MSU Campus, Marawi City on February 12, 2020, given this 12th day of February 2020 in Marawi City. Yan ang inyong kako mga kamuda. Inyong kayo ni. Sabi ko kasi map down na sa Manila o gusto isang ka sa Iligan o BBC.
So, kami bunod to. Gini din na ako. Title yan, ang mga tika. Premier pa no naon. Kadagdag ubang sa muro. Oh. Okay. If the Philippine government will insist in not granting or not giving way to the will of the Bangsamoro people to become free and to enjoy self-determination, if they cannot accept this now during our time, then there will be continuous war between the two groups, the Bangsamoro people, the Philippine government. Generation after generation, we are expecting this. Hey kapiyao, kapapagaya-baya. 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 Pagkakit ako kupilong ko yung inadan sa batasang niya akala niya ako usarong pagsulat na nga ang pisigi yung mutiya sa sabangan ng inadan. Sa aliran sekali dito na lawabang sami sa bangkok kaya masenyor kami sa lapidaw tim akurmat ko bangsa sa kimang gusto mga tayo ada irang kalipate so ganato mga loks naiman to nagkumasaan kami ni sa lapidaw ko masa akurmat ko bangsa yung kami di kukurmat sa giyang kay gedarano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.